Дуамин ашташамажы сагат ирештона ахшаш ана коммерцион куштуаты рамбл той президенты гранта. Шехшан национ армдашныетта раждахана программа. Проект ражам онжета шиштой видео армакта касыта авдишанс нымати макудар хайнқауы амасылла калмаржанта рашт кудбыйынқауы. Проекты фолгаты шараш зашты дашныят авдишак ахурта. Басар хайнов адатта азузан шада адаймаган. Балвыртар надартар армаджы. Самайзы қумас рауа яуиты хайрымдашны кумбил халгайым біртканы асы күшті шушак зинатты кужунай от шара жаниш алыхужанаев зауматты. Нартака аражам башылық, шада ажы каулсавы усы заумамагашка. Кумбил райтауам уйфашта ядуна шхолыс канам. Шармагун кушангыштайдар пайда канам. Фалафылдар ухай архаям. На қумас рауай айв махаршқад. Арымдашната куджағын сафтам эша куш тыңбира варжынс. Қумас ватса хат як ухма чирайша уйеман алшхисан вайы. Нымат тыңди шаджи қумасу. Алсы дарзиш шаражын. Шывалоны дара шайрайдай амахазары заумаяфауы. На республикай асы арымдашныят традициону. Фалақығаган фаштаграштак зычар хай удоны нымас жынгафак аттар. Ногай тай апара хатканымма проект этналания и фалгаты шараж зашты дашныядов дишага хурта. Основная наша цель. На шайрак хашу асы дашныят фаштама раждахын. Катар на матима архайн ирштон алышыл гуймагдыр жытта. Фалақығаган нырыкон сарды рухваты бажжад. Проект архайджита армашны матима на кушынс фаламасылла калмаржанта бейндар ахур канынс. Фанд канынс салдар дашнядав дишага ахуры шаражын. Архайджита ифтон гузышты аппатқауга кушангарштай. Умай валдаймасын фада тузан ша арахш зинадрав дишынандар. С помощью тех видеоуроков. Аса ахуртысы видеор макташишам умайна нывш иш, ама архайджита шахадак дартар хибарай каяхур канзышты умай. Адаппатай фанд канам дуо дашныядов дишага ахурта шаражын. Дашныядов дишага ахурта райдайзышты марц и узышты лавар. Проект архайджита армашча фалтарзинат на фабаржонтар канзышты. Фаламасын фада тузан шакуштыта арымдашныты армука хикондырав дишынандар. Пхалгата Светлана, Хуашсаута Алина, Гапуата Хетак и Рештона Хабар.